Da, polako i sigurno bliži se leto, bliže se i prijemni ispiti i roditelji i učenici razmišljaju o tome koja bi to škole ili fakultet bili najbolji izbor zbog pitanja o kasnim mogućnostima zaposlenja. Ono što će vam u svakom slučaju biti potrebno jeste rad na računaru, a u javnosti se najavljuje ukidanje predmeta informatike u 3. i 4. razredu u srednjoj škole. Znam koliko su mladi informatički pismeni u Srbiji i o mnogim drugim temama razgovaramo sa profesorom, doktorom Valentinom Kuletom, direktorom Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije. Dobro jutro. Dobro jutro. Sad ćete vi malo da nam razbijete ovu maglu. Koliko se godišnje u Srbiji školuje IT kadar? Neki podaci kojima baratamo u ovom trenutku govore o tome da je nekih oko 5000 mesta namenjeno za školovanje studenta u oblasti informacijne tehnologije, ali da je samo oko 1000 i malo još stotina studenta trenutno u tim studijama, što bi značilo da su kapaciteti negde oko 20 do 25% ispunjeni, a opet to znači da postoji veliki prostor za primanje, što se tiče visokoškolskih ustanova, ogromnog broja studenta koji bi studirali informacijne tehnologije. Sad za sve one koji bi hteli da studiraju težak taj prijemni ispit, šta mora student da ima, šta mora da ima iza sebe, odnosno? Pa predznanje po definiciji nisu neophodna. Onaj nivo poznavanja informacijne tehnologije koje danas mladi nose sa sobom iz svakodnevnog života jer koriste raznorazne aplikacije na internetu su dovoljne da počnete da studirate. Generalno je dovoljno veliki period studija. 3 godine su minimalno trajanje studija za osnovne strukovne studije i osnovne akademske studije i to je dovoljno vreme da vi savladate sve što je neophodno, postanete ozbiljan IT stručnjak. A što se tiče tog nekog posebnog prijemnog ispita na visokoškolskim ustanovama, najviše se ustanove opredeljuju da rade testove iz matematike jer ona negde fundamentalna za bavljanje programiranjem ili nekakvim poslovima iz oblasti informacijne tehnologija, ali to je sve na nivou većinom provere predznanja kako bi se studije kasnije podesile po predznanju polaznika. Isto tako se testira nekakva sklonost prema informacijnim tehnologijama, što je opet važno da bi vi mogli da podesite studije. Nikada ne bi položio taj prijemni ispit, to je sigurno. Sumnjam. Kakve su realne potrebe za ovakvim stručnicima? Pa možda će biti pregruba ocena i preja kada su ogromne potrebe. Možemo pratiti samo konkurse koji se trenutno dešavaju na tržištu. Imate kompanije koje ovde posluju i drže otvorene konkurse za IT stručnjake preko cele godine. Nije samo pitanje ni kvantiteta, ni broja studenta, nego generalno i pitanje kvaliteta šta to škole danas školuju na ovom tržištu. Tako da je nedostatak kadrova u oblasti informacijne tehnologija veoma veliki. Moja preporuka mladim ljudima koji biraju svoj pravac za nekakvo zaposlenje ili bar u prvoj fazi je da izaberu informacijne tehnologije jer je to odličan posao za njih. Dobro, hoćemo i malo o uslovima na fakultetu, tu ima dosta praktične nastave, da tako kažem. Kao što možemo reći za medicinu da je zasnovana na praktičnom radu, slična priča se odnosi na informacijne tehnologije. Generalno ne možete postati programer i neko ko se bavi IT-em, jer na radnom mestu se vrlo lako proveri da li znate ili ne znate, jer se radi o konkretnim znanjima i konkretnim kompetencijama. Praktična nastava je vrlo, vrlo važna. Na našoj školi smo uspeli da povežemo praksu tako što naši studenti borave u jednoj od najvećih IT kompanija u regionu. Ne moram da pominjem imena, uopšte nije važno. To omogućava studentima da su dnevno u komunikaciji sa zaposlenima koji rade posao programera. Za sve vreme rade i na realnim projektima. To što ta kompanija radi za tržište, naši studenti rade zajedno sa njima, što je fenomenalno za stvaranje tog osjećaja sigurnosti i na kraju krajeva niz referenci dobijaju u svom CV-u koji im opet pomaže da se veoma lako zaposle. To sam baš htjela pitam, kakve su šanse za dalje zaposlenje? Šanse su fenomenalne za ljude koji završe informacijne tehnologije. Nama se dešava da već na 2. i 3. godini dobijamo zahteve od IT kompanije i od drugih kompanija koje već u toj fazi prate mlade ljude i regrutuju ih negde da kod njih odmah počnu da rade nakon završetka studija, što je, ja mislim, posebna pogodnost za rad. Sad možda nekog interesuje učenje od kuće, odnosno kod kuće, postoji li takva mogućnost? Pa generalno na tržištu postoji takva mogućnost. Negde se po podacima od pre nekoliko godina oko 3 miliona studenta školovalo interneta, danas je taj broj značajno
veći. Te studije omogućavaju da čak radite i praktične zadatke i da učestvujete na projektima. U dnevnoj ste komunikaciji, čak i sinhronoj komunikaciji sa profesorima. Materijal je već unapred pripremljen, tako da su te studije po mom mišljenju veoma efikasne, jer negde istraživanje koje smo mi radili, 45 minuta materijala koji se izvede u klasičnoj nastavi na terenu, kada se sve lepo prečisti, stavi u nekakav multimedijalni sadržaj, dobijete 15 minuta sadržaja. To bi značilo direktno da za 1 čas možete 3 puta da prođete taj sadržaj. To direktno govori o visokoj efikasnosti takve studije. A da li se dovoljan broj dece prijavljuje za inženjeri, ako ne, zašto to tako? Pa ja mislim da današnje generacije nekako beže od inženjerstva kao profesije, iako je ona nosilac razvoja svake zemlje. Ja sam sticajem okolnosti završio jedan tehnički fakultet i to je stvarno u neku ruku veliko odricanje, ali kada završite takvu školu, vama je put negde zagarantovan. Razlog je zašto se deca ne odlučuju na takvu vrstu studija možemo tražiti i u onom delu tržišnog konteksta u kome živimo. Industrija nekako ipak otišla nadole u ovih poslednjih nekoliko godina ili da kažemo decenija, tako da ta neka perspektiva direktnog zapošljavanja se smanjila. Prosto deca i roditelji ne osjećaju da su inženjerski poslovi oni koji vode do direktnog zaposlenja. Ali kada pričamo o informacijnoj tehnologiji, s jedne strane imamo inženjerski posao, s druge strane imamo siguran posao. Tako da je to miri potpuno potrebu društva za inženjerima i ono što očekujemo od svog posla. Kada smo kod potrebe društva, mogli bismo da pričamo i o tome koliko naša država u stvari stvara taj pozitivan ambijent za privođenje investitora, stranih kompanija i tako, ali dobro, nećemo o tome. Ono što je bitno, možda imate podatke koliko u stvari, hajde da kažemo, Srbija gubi zbog manjka školovanih stručnjaka, upravo IT stručnjaka. Tu nema definitivnih procena, tu brojevi ništa ne pomažu, možemo da imamo utisak o nekakvom dešavanju. Generalno, ako nemate inženjere, nemate razvoj, ako nemate razvoj, ne idete napred i to bi bila samo ta nekakva paušalna ocena. 2+2 jednako je 4. Bravo. Dobro. Evo, moramo da završavamo ovaj razgovor. Iz režije imamo vapaj. Vam hvala puno. Eto mogućnosti za zapošljavanje. Tražite posao, nemojte da posao traži vas.